Selav ures tamaşavanên hêja jîngeha me ya îro dêrik e. Dêrika Çiyaya Mazî, navçeya bajarê Mêrdînê. Em ê îro di nav baxçeyên xabê da bigerin. Ka li baxçeyên xabê çi çandinî tê kirin? Tenê zeytûn e, an ji bilî zeytûnan jî heye. Jînge dest pê dike. Zeytinê ku bi destan bên jê kirin ji êşe çêtir e newsa? Naderive. Ev xirxaliye nave zeytinê? Zeytinê xirxalî nivana. Pekî ev taybetmendiye ku salekî zeytûn zêde digire, salekî kêm digire. Ew li vir jî derbastar e ew tişt newsa? Salkê zêde digire, salkê kêm digire. Ji xwe evekî heye di nav bixwezayê da. Mesela dara ku salekî bigire, salekî negire, ew dar zêde emir jî dike. Yani bêtir darên ku emrên wan dirêjin bi wê rêbazê fêkî didin. Emrê zeytûnê pirin. Erê. Erê ji wî ye tedî biîv her salê digire. Erê. Emrê wê tune. Emrê wê tune. Mişmiş weniye. Mişmiş waniye. Mesela rez jî. Qeresî wisa ye. Şeftelî wenîne. Şeftelî ji xwe emrê wê tune. Emrê wê tune. 5-6 sal ha. Aliyê jor ji xwe ew bi silimê tê vekirin bi nêrdewanê. Erê. Tabii gava meriv vî karî bike divê evê meriv jî hebin yani. Şagirtê meriv jî hebin newsa? Mişag hebi gera yani. Bê qerebalixî bê kuflet evî ji namet. Çünkü ev bi awayekî hêsanî nayê kirin vî karî. Tabii zêde zeytûn, çandiniya zeytûnê li vir tê kirin. Belê. Karê me zeytûn e. Debara wê ji xwe bi zeytûnê ye. Debara me zeytûn e. Cê me jî zeytûn xweş tê. Axa me yî, hewa me yê. Taybetmendiyekê di jî heye ez bawer dikim zeytûna ku av zêde nexwe bêtir bi kalîte dibe. Zeytûn divê me bê av nehêle. Erê bê av divê nehêlî ama û nav nigê xwe davê naxwazin. Erê. Yani av zêde diber dabe ba kalîte nabe. Erê. Yani çawa tiriya bejahiyê bêtir baş e li gor a çeman. Zeytûn jî wisa ye. Dara zeytûnê divê me bê av nehêle. Erê weke nav nigê xwe naxwazin. Weke hespê ku dibêje zikê min têr ket heta karî me bibezîn. Ne wisa? Erê. Êce ev pela zeytûnê jî naweşe. Sala xwe dê 12 me heşîne. Diweşe. Yani diweşe dema te Dizî diweşe kes nabîne yani dar rût nabe. Nana yani dema mer çandiniyê dike jê çine duwê esnê da. Naweşe. Çünkü bu weşe zarar didîne. Ew rêbaza şe pir tiştekî baş nîne ez bawer dikim. Şeh. Erê. Zeytûnê di deribîne. Zarar dide darê jî. Di darê jî û zeytûn jî asîb digire. Erê. Erê zeytûn derbê dixwe. Evê ku bi darê ve reş dibin. Ew dibûrin, digîn, çawa dibe bana? Ewa bawer bike zelal dibe. Erê. Digêje. Di sor dibe şûn dibe hirin zeytûn. Erê. Erê dibe hirin diweşî dî. Reş dibe. Çend cure zeytûn li dêrkeyanin? Ez qay zanim dê 12 cure heye. Bawer bike çeşîdê zeytûn pirin. Em çeşîdê wan dibêne? Erê. Çeşîdê zeytûn pirin. Li dêrikê çend çeşît heye? Kursêkî heye, belotî heye, melqebatî heye, xirxalî heye, zoncik heye. Kejik di çeşîdê wan e. Kejikê girover hene, kejikê dirêj hene. Kejik ez bawer dikim hindik tê çandin. Zêde nayê firotin ê kejik. Zeytûna nayê hez kirin ez bawer dikim. Xirxalî pir tê. Xirxalî bila zeytawî zêde ye
کرن مالی خوارن بری بابو کالی من زیتونی خرخالی زونجک قیمیش ندکلی بخوارنا اره بری زیتون دبو زیت ای گرد خوارن ایجا ای گر یاغاوی کمه زیتاوی کم اما زیتاوی باش اره زیتونا زیتاوی کم زیتاوی باشه خوازم هینکی بس اف اکتیویتا کلیور بین دار زیتونا تکرم بکم یکسر بین داران اوید به چادره کی تراخستن و کی مرحفه کی جیبه پش رجی جی کو دست مرف دستان و سهمی دچرپینه دچنه دکسر چادره و یین کل جور بجی هن جیانا اوید که بشه وکی ترمخه بجور داداش کی او زیاده ضرر جی داره هنجیان زی سلمان که تکن ج وسان تخت دحلان و سپیندارم فلان چه تکن لهن جی او سلمن کو تایبت دمر هاتنه چکر دو آلینه او بهتر به اولانه جی لگور او دحلان ته چکرن از بدیار کردن اجارنه مثلا حتی لورجی معرف دکاره به دستان وسا بچنه tabi bir kevin ardı zarar nabin legava bişe marif çinine bike او beter zarar de gulye dare jî de zeytune jî ev dara ku ez nihal serim zeytune xerxaline yên ku zêdetir li ber taştê tên xwarin tên hezkirin ev zeytune taybetmendiyekî zeytuna derka çiyayê mazî jî heye di dinyayê de bi nav û denge li Londrayê wekî xelata zêrîna yekemîn girtiye yani di nav 450 evê de welatan de heman demê de Japonyayê jî dîsa xelata duyemîn girtiye ji ber wê jî zeytuna derîkê bi nav û denge ji ber ku li vê derê bêtir ava vê derê zêde nine jî tedî dar lazim e bê avdan jî lê dara zeytûnê pir zî zêde bê avdan wekî gûzên nabe ji ber wê jî bi kalîteye yani hinkî nîv avî nîvbejahî em wisa bêjin lewra jî bi kalîteye tabî meriv dema zeytûnê biçine lazim e kesên ku karkerî bikin lepikan bikin destê xwe eldîvenan ji ber wî jî ji ber ku zêde ew ê neke çûkî zeytûna ku hê bi darê veya tê çinîn pir tehle lewra jî gava diçinin piştî ku zeytûnê dişkînin bi şonikan piştî wî dikine evê xwe dikine qondoyan û 5-6 carana ava wî diguherînin ji ber ku ew te'liya wê biçe çünkü pir tehle Islan tabi dara zeytûnê taybetmendiyekî wê jî heye ez wisan hinkî jî bidime xwe di nav xwezayê de gelek darê temendirêj hene wekî dara çinarê dareke pir emir dike eca dara zeytûnê jî yani bi qasî 300-400 salê heta zêdetir jî emir dikin lê taybetmendiyekî heye mesela em bêjin tu gava darê nûdeynî ew dar di qasî 10 salan da êdî mêwe dide fêkî dide zeytûn digire hetanî 35-40 salî jî ew dar ew ê xwe zêde dike yani ew dahatiye zêde dike piştî 35-40 salî şûn da zî êca ew dikeve dahatiya wê berebere dikeve hetanî 100 salî divê dîsa jî ew bê nûjenkirin dara zeytûnê
Eki bidînin mesela dara heversê çawan evê nave ev jî pelê wê merivin gava jê etketî naweşe lê ew ji ber xwe ve ew ê dibe pel diweşîne yani lazım e meriv di derbarê her tiştê ku di nav xwezayê da destê însanan tê çandin lazım e meriv nas bike, binase, temas bike. Ew zeytûn çawa tê çandin, ew zeytûn bi çawayê tê çêkirin, bi çawayê tê ser wê sofreya me divê em pê bizanin. Lewra jî zor û zehmetiya van karana jî heye. Tabî însanê ku li vir vê kedê nîşan dide jî em wekî welatî, wekî Kurdistanî em deyndarê van kesanin ji ber ku ev çanda qedîm çanda bav û kalan li vir tê domandin. Abla teleng tij mera bas bike. Qegera ez hemî bas. Kî bas bike. Hata çi dikî ji me re lenki bas bike. Az kaşık dikim. Dibêje kaşik jê re. Em jê dibin kaşık. Wamî de serradê xin. Piştî Piştî em kaşık dikin şûnde emî de serradê dixin. erê. O serradê şûnde em dipîvin om dikutin ji müşteriyar. Erê gava dikutin şonik dikine wisa? Her ev şûnik dikin. Piştî şonik edî win evet dikine Em avê. dixin avê ke metere şêrîn dikin û dem xwe dikin û tînin em siparîş edin. Erê. Çawan din evê ve kesek ku ji we bistînin diyarin yan müşteriyê we. Na müşteriye me. Yani müşterî ve belînekîne ne Her wisa? ev müşteriye me belîn. Yani hinek gidin bir orçakeke deyna rubê bixwazin. Ew ne tê de wekî din em müşteriye xwe serraz dikin. Evê çalakiya ku niha dikin di genim da dibêjin em genim evet hel diçinin. Erê, Dema ew kevirê nav genim filan derdikin ya. erê, temiz dikin. Temiz gava dikin dibêje helçinin êca ji vê re dibêje te goçe Kaşık. kaşik ya acayip. Hem kaşık erê. Yani bir kaşık hem ne zaten. Erê valla kaşik ben bula kaşik. Êca van evê hûrê getkeve binî. Evana jî wekî din evê seradê dixin bêjingê. Hinek wer dikin em wer nakin zeyta me tune ez dikim zeyt. Hayf. Evê binî dikî zeyt xwe. Her ez qîmiş vana nakim. Çima evê Zeyta vana zêde. xelq davêje vana. Vana dikin dikutin wan jî ayrî dixun. He. İjarê kêmin vana hepkî. Fiyeta wan jî kêmî vana ye. İjar ez vana qîmiş nakim bera ser zeytê din. Her germila. Evaya pir kevine ne wisa? Va pir kevin. He? Xwedê zane vê bek îşkalê te jî maye şera. Erê va kevin. Evaya jî evê ne wisa çape welçeke. Nîv welçeke ew na? Erê. Avan bolçak vay seradin. Serada me pir kevin. Valla ew jî kevine rast e. Ji vayra dibêje tar ne wisa? Tarê bêjingê dibêje. Werbêja zeytûna jî gerek sağlamî çêve. Şama sağlamî? Ez ava dikim ava pêş şûndu. Ha erê. Ava bikin te deribe. Têla dikeve de deribe. Ew genim wisa dikin. Ey işte zeytûna wer nakin. Zeytûn paş û pêş dibin. Baş û pêş ji bo ne deribe. Çünkü di deribe wê gavê. Ev jî taybet ji dara guzê tê çêkirin. Ez bawer dikim ev jî ê guzê çünkü guz saxlem e. Ê tuyê jî saxlem dibe.
لی بهتر مرد کاره بیجه اگوزه چهتره وان دارکان جبر کو زیده عمر بکن طبعا اویشه کو نها از دکم دوی اوه هبن یعنی مشاگ مرد هبن خباتکار زیده بیش بو کو وانتشتن بکر لی اوسا یمش بر کو هم بونه یا برنامه هاتنه اوسان نمونه ای بیجی کسی که مثلا اوه بن سر وقت بدشکاندنا اوه دا دکار سه چار حبه هفراجی اوسان اوه بکه پراتیگا ویجی انسانی که تکنیکا وی باش بزانم اوسا پراتیگی کار بکلی امن اول لومج من نابه چونکی از جوه چاندرا زیده اوه ننم از غریبم جوه چاندرا جبه ویجی دبش حق باش نیمه درجی وانه بش وقتا tam şirin dibe. اره Ta şirin dibe misal millet. وانا زیده تر اوه گل به سر دو آلی دیارن Valla bir an yine gene şey var dibe. Vaqta millet خوازم dedi şu an benim şu an başını. Hem disfedike habak misal ted habe ya garaj ted habe. Gamarek nav habe denaqin temiz ki khoyedikin. O devan digrin am şu an şinin. اره تماشاوان من نامت تماشات کن بلکی دلی وانجی بخوازه با یه هیچ خاصایه اوه یه مرا بیجه خودی زیتونی خالی و چک به 2 میلیارده اره و کتاناوی آیدی شینی کنایوان آیدی یا حبی آنا اورچک 25 کیلو به 2 میلیارده اره و وقتا دو کتنجی اکسترا شحقی کتانه و قیمتره وانا جی آیدی کفسر دباره و دبه یعنی ها دباره وش خود دبه اره دبش خود باشه دباره و ببه و کیدن کسی کو بکره و جلگورش خو میندر خو یا شلتکا خو نگاه خو درشت که نفسه یا کس گورا خو اره اره والله حتی هم غالبا ام جملر ام yani misal برا işe millet بمشرم اره kesi اما بهتر اوی که ودنا فابریکا بهتر بک جوه زیاده تر کارت کنه وسا fabrika ne kodem nadım fabrika اونا یعنی یکو بدن dedin han gelek çoğu aman nadi یعنی خودی زیتونی به قاسی وانج کار نکه یعنی نه نه وسا hadi ده هر چاندنی ده افتشتهش خو ya hene gelek şey misal berzan dikörün gelek şey zede kar dikin ama Dedim kamyon al. bizde kamyon te gelek şey kar dikin اشغال بر رگه ها قامیون نجی hadi نفسا kamyon te dedin habi kişi dedi kamyona te de 23 milyon avan dikörün dar şehrin dikin dukutun şehrin dikin اره fiyatak zede dedim اجا امی آنها ویا چه بکن امی آوای بگوهرینه Vaya havayı bir garandın. Evet. Şeyini bebe. Oja distek avı mesela oja hazır da be sürav gibi be. O mi iyice şimdi. ویدی حاضر به Hadi باشه hazır da be. باشه آوا ویجید که بکنه Na mi iyice hava bir bu garın. بو سات کی Na mi hava bir bu garın. Avice avak dişi bu garın. اره یعنی انبیا و سات که کوندو Araya mi onu bakın. تمام O şeyini bakın. Temiz bakın şimdi. Abi tane şeyini ne yapın? Suyavan bir de güç. یعنی وی آوا ویجید که بکنه Na. گره آو نکده Abi ne kadar? دو وی ری بازه یعنی Hadi. یا حیران ایمان خواب مزمزه چون آقا اوه دوستا ماشتر تکنیک اوه دوستا Nereye çiğ her karıyor. تیبکه و عرضه اما کسور مزه نکه یعنی Anda bilmem abi. اگر مرد زده اوه نکه جوی گه نرژی
نهاجي ام هاتن قال دايكا مرحبا اشترا مرحبا نابت بخير مكية دايكا مكية نها از خوازم هيكي دربار كار وبارك ونها تتكي تجمرة بس هم كاري خو بكي وهم جيجمرة بس كي ام زيتوني خو ام دچنه ام دكتن اري ام تخم بدونا شيرين دكن سر رجال كي افاي ام داقش دكن بس ام اف كسر اف قوندو بيدوي كو تتجكريه افا ويت چند جاران داگشتكي چار پنج جارا ما افاي ام داقش جبو تعليه ويت جبو تعليه هره اري پاشه ام جا سرافكا خو چيد كني خوي ام سرافكا خو چيد كني براسه دبي وان دگرن جبو هنا جبو خرانه بزيتون ام تخواني بچوچك اري جار بجا وقت دقاده ام دي سوانه در ام شيرين دكن ام بخون تزه حتى نهاجي مهينه دخور خرانه بها بكي اف تدي دب فابريكه فلان جي اوت كن وين بدستان وزيت شيت كن لا متشينه كدي اما اي بريت شيت كرني بري زيتون خو راد خصن زيتون حبكي اش دبون دبر دنگي دنگا ويك ارزان دبر دنگي دكوتان طانين مالي جا سيت دانسر اف دكلان زيت وازيتوني كوتاي دكن كيسا اوني محسري او انت قاعد يصير محسري او برا سر دا ابا كلام برا سر دا بيلي كني وقت لي دا حج قانده اف دام ساتر دام برا سيتري دا او زيتا بسرافيد كب كفجا او زيتا سر دغرت بكي لغورتا او زيتك وي غاوي هات دات شكر ونهات فابريكا دا فرق daha وهم اورجانيك daha sağlıklı او بيتر باش منوسا اري كان هات توانات كي تشتي تبشترات تشوت كي باش ازيد صاب دخمي ازيد تخي اوه كي تمز بكيسه ازي اوه جنتي سر اري اجا ناوي فياتشي و زيتونه قطع با زيتونه خرخالي وانا خرخالي از باورتكم الديركي هري زياده خرخالي تبكراني خرخالي نافداره برنجي زيتون خرخالي اري كجي قولكي زونجك اجي هقولنا قولكي زونجك ميويجي هنا نوصل ميويجي هنا قولكي هنا قولكي هي خرسيكي هي ماوي هي افاجي ايه قولكي افاجي قولكي قولكي بيتر قرن بيتر حبكي قرن اري افانا شخوا قبل بيجينج يدخل الاقي اري بيجينج خش نهور جاف دارك خرخالي هري هور نوصل اري مدي سال بيجينج يدخل اري ايه هوري ويش دبن دافين ناف ايه زيتي اري طبعا جناب باغچین خوابه دا دم مرد دیگره ممکنه مرد راستی گلک میوه هم به وکیل ور فیشنه هیا سیو هیا دیسال ور لیمون هیا لیمون کی یک فکین کو آب هوای گرم به وی داره تیچاندن بتایبت لالی بهر سپی لالی چخوروای فلان زیاده تر چاندن یا لیمون تی کرد طبعا خوابه جی لیمون تیچاندن بفکره داره لیمونه یه هی da asta keski da şini da zerbe be pişrel ve derecitsa xux biyok mişmiş herha giryas bi rengi jî dar hene din avêda tabi dema merv besa derkê bike besa xabê bike baxçeyên xabê bike wisan rengên cuda pirrengîtî jî tê aqil ji ber wî jî lazim em di nav baxçeyên خوابه دا بالی بکشین سر هر داره نوا باغچه‌یان جبر ویجی ام بحثا وان داریم فکیین و درجه دکن دوی بوچکا برینن ندروتی جبر قفه کیجان شایره وکم رششکن بارانه که هنون دبن شافدریا بارشکی دا و شاو پورستر کن لبر نینکا دلته دلرزی بشکینه نه بهنا گلین تام پاراستن جتوفانان برچی و نه سترین تچرین لپانیا لنگ خاین و نیاران دیرکامن
ناو زاروکن بیرانین و خیالن وان کشتی لسوتیه کیجان قدره بیقدوش بدار وکم. کاروانن حسرتان ین دریدن نمانه لبن سیا کیجان داره زیتون رابستینم. حناسه تجنا و پیلن کیجان بایی بکشینم دل و جرگن خواه. رشتاریا کیجان خونه بتنک بایا تورجل پاکش بکم جرویته و سینما آموده دیرکامم. دنگ نالین لرزوک لسر چونگا چند باجارن شوتی بلورینم. از بکیجان روی سرپیهاتین تر رادسی که وکو باز تورجل بکم دیرکامم. جبو هلبستن بریندار من هنک حبر دنگ کربو ج قدری جان اکو میر به حسرتاته. هر خاطر خواستنه که بیوگر هیویه که سیوی و چاوه کی نداوی لبر دوه شوره کی زنگاری و کود هیشت دیرکامن. هلبست آیده برز صبری ورال بون بوان هستان ام هاتن داویا برنامه جنگه ام حول بدن هفته یا به لجنگه کیدن و به مجاره کیدن دیسا درکم پیش بری و حتی نویدمه هایش خوابن. سلام و رس.